Sibingelele emakhaya sibingelele umbukeli nabathandi bekhasi leli sisendaweni yase Centurion iyaziwa ngokuthi kuse Oliven Hotspot njengoba nibona ke sisemathuneni omunye umuntu ke mhlawumbe udaba oluthola manje uzozibuza ukuthi kwenzakalani siye sabhalela umama ekhala ngokuthi indodana yakhe kusolakala ukuthi iyabulala umuntu kusukela kuleso sigameka iphindanga yaba right njengoba engasahlali nasekhaya kuthi uvuka njalo ezohlala la emathuneni sizama ukusonda ngizozama nje kumzuma nansi le ndoda esifunayo security ngala idansa oh security kwangcono ndona kunjani ndona ndona asikubingelele ndona uyaphila sicela ukubuza ndona ngabe uyamazi lo muntu lo ngiyamutsiba mina wamtsiba ngiyamutsiba no umuntu kanitsi mo has been 3 years since kanitsi so mayela wenzani awuneditulela kuba tho anafasi Allah rumors ba re ubulele muthu all right mhlambe senizamile nodaba kulibika emaphoyiseni noma kubaphathi beni abaniphethe kule ndawo like brayo akasibithi amapholisi wona muthu harmless udulete ungakwazi ukusiphelezela siyoxoxisana naye kulungile ndona mbukele sizama ukusondela kuyo lensizwa le sizama ukuxoxisana naye sibone ukuthi singayisiza kanjani ngoba bese shilo sizoyishiya inombolo ngezansi kamama abangakwazi ukusiza mhlawumbe ngaba befundisi okanye mhlawumbe umuntu okusizayo ngokwesinto asisize lensizwa ngoba kuthiwa since iyabulala umuntu njalo iyavuka izohlala la eduze kwaleli ithuna ngizama ukusondela Shobafu ubani igama lakhe Sibusiso sicela ukukhuluma nawe mfowethu hayibo